ngelinye ilanga bazalwana siyahamba. And umuntu bazalwana, umuntu nomuntu uyolanda okuya ngemisebenzi yakhe. Amen bazalwana. Amen. Akekho bazalwana umuntu wokuzwa ngeyazi. Ngoba njengoba sigqokele inyama bazalwana, siyakhohlwa izinto eziningi singathi hayi ngikhohliwe ukuthi kwenzeke njani. Kodwa once wasuka kulo mzimba bazalwana waqoka lo mzimba lo ngani. Amen. Yonke into iba sobala. Amen. Manje okubuhlungu ukuthi mawusophumile kulo mzimba lo wangena kulo mzimba lo wangale lo ungafi. Amen. Uyazi ukuthi intethelelo ayisekho. Amen bazalwane. Amen. Intethelelo ayisekho. Ngoba lo mzimba lo ongale bazalwane mawuphuma kulo lo usala lapha emathuneni ukhona umzimba esongena kuwo and lo mzimba loya akuwona wala emhlabeni awuhlale la emhlabeni uyahamba uya kuphi uya ezulwini. Manje mawufika ngale bazalwane sekwambulwa yonke into wazi ukuthi na ayikho into ozothi wena uyazi. Yonke into uzosho ukuthi iqiniso. Ingakho izwi bazalwana lethi akekho umuntu oyosilandulela kuNkulunkulu. Amen. Ngoba into lento umuntu azowahlulelwa ngayo uzabe eyazi. Akekho bazalwana umuntu owahlulela ngento angayazi. Amen. Amen bazalwana. Amen. Utheni ime ngapha bazalwana senizoma ngapha noma ngishumayela ngebheke ngapha. Kodwa no mama ngathi ngibathanda kakhulu. Amen bazalwana. Manje sizojwayela mina ngiyezwa bazalwana ngangitshela into sizojwayela. Amen. Ngamane ngibhekele ebondeni. Ngabheke umuntu. Amen. Njengoba ikompiti ingekho ngibhekele ikompiti. Amen. Amen. Bazalwane ukuthi uyabona ezinye izinto angiboni izinto spiritual. Uyabona bazalwane ukuthi omama baningi kanjani. Amen. Obaba ukuthi bangakanani. Amen. Bazalwane uNkulunkulu njengoba baningi kangaka banenkinga eziningi kakhulu. And lo uNkulunkulu ufuna ukubasiza kakhulu ngoba inkinga zabo bazalwane ziningi kakhulu. Asifane nezethu bazalwane. Yabona thina okwethu bazalwane ukuthi ekhaya sinamakhanda mawufika ekhaya uyihlalele esofeni. Ubheke YouTube or ubhekane or ulalela inkonzo. And umama usayocabanga ukuthi ufanele ukuthi apheke ayenze ukudla abheke lokuthi ukukliniwe izitsha abheke lokuthi ingane kusasa siyokherana kuyenzekani abheke lokuthi yonke into bazalwane. Umsebenzi walabo mama mningi kakhulu. Amen. Thina asinawo umsebenzi omkhulu. Thina njengoba sikholwa bazalwane mawuvuka ekseni
ucabanga nje ukuya enkonzweni awucabanga ukuthi ngabe evotweni kuphekweni awuyicabangi leyo awufuni nokuyicabanga bheka nje ukuthi noma ngapholisha icathulo sami into zami zaba right ngageza ndelo kusuka lapha ngithi ngiyahamba ngeke ngize ngibuze nomama ukuthi manje ngaba wona uso how far nemisebenzi yakho yasekhaya umama ufanele ukuthi ashiye kukliniwe ashiye kubhekiwe ufanele ukuthi ayene ufanele ukuthi yonke into umsebenzi wabo omningi manje njengoba umsebenzi wabo omningi nomusa abazalwana oya kubo omama mkhulu kakhulu bazalwana uNkulunkulu uvulela nje ube mningi bazalwana ngapha uyazi ukuthi uyalinganisa bazalwane ngapha uyazi ukuthi hayi inkinga ayikho kakhulu i1 2 3 kodwa ngapha inkulu kakhulu ingakho uyabona mina mangishumayela bevele ngiyime ngoba ngisuke ngibanonekela kakhulu bazalwane labantu laba bathwele uyabona mawungabheka spiritual ukuthi no bathwele kangakanani namanje nje khona manje la mawungabubuza nje 1 ngala ungabona ukuthi umsebenzi usasemkhulu efanele ukuthi usuwenze amen uze nabo bahambe lula amen mabehamba endleleni bayasindwa bazalwane Nkosi Jesu kodwa ke uNkulunkulu bayenze ngayo ndlela bazalwane amen uNkulunkulu uthi angeke asiphalise umthwalo ophezulu amandla yabona bazalwane mangiza ngapha kulele side ngiye ngibe nenkinga kakhulu bazalwane mangiza la kulele side leli ngapha ingakho yabona ngesinye isikhathi ngingafuni ukuyixoxa indaba yabo kodwa ngiyayazi la ngaphakathi kimi mangingafuni ukukhuluma ngiyazi ukuthi nobathwele kanzima kangakanani manje angifuni ukuyixoxa bazalwana ngikhulume indaba yabo ngoba ngisuke ngifikele usizi mangithi ngikhuluma indaba yabo ingathi ngingakhala manje ngithola ukuthi mawusokhala iyanqamuka indaba yabo ukukhala bazalwana kulethwa yini kulethwa ukuthi labantu laba ngempela bathwele kanzima amen abanye bazalwana into eyinkinga kakhulu mina ekimi ukuthi bathwele kanzima bazalwana bathwaliswa ngamadoda abantu abafanele ukuthi bebanakekela abantu efanele ukuthi ibe bababamba ngezandla abantu abafanele ukuthi abantu ababathembile yibo ababacinezela phansi amen manje kuze kufike amagama bazalwana ukuthi hey uNkulunkulu wathi unginikeza indoda wanginikeza isilingo hey bantu wanginikeza iqalekiso kanti manje imvelo ayikho bazalwana into esingayenza imvelo injalo kodwa ngizoyezwile manje sibone ukuthi nolokho kubangwa yini amen bazalwane amen amen bazalwane amen yikho lokho abomama bazalwane abanye baye bathi amadoda yizitsha akukho njalo ukuthi indoda mayelahle position
iyaphenduka iyenze imisebenzi yayo ezintsha. Okay, bazalwane. Ake asiyeke le yabomama. Ake siye ku Matthew 13. Sizoqala siqala ku-24. Baba uphakeme ngibele noNkulunkulu nomusa egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sizofundiswa lapho uNkulunkulu wethu siyaqhubeka ekhoneni bakho. Siyacela Nkosi ukuthi uvule inhliziyo zethu bawothe incwadi yakho sizokulaba egameni kaJesu. Sicela ukuthi umfihle kithi uNkulunkulu wethu sizolima wedwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lord, thank you. Amen. Bazalwane, ngizokunikeza okay. Isishe off yona leyo umama fanele ukuthi angifundele. Bazalwane, uNkulunkulu bazalwane lithi iBhayibheli wadala izinto zonke. Amen bazalwane. Amen. Mayesedale zonke izinto bazalwane wagcina ngani ngokuyenza umuntu. Lithi iBhayibheli bazalwane wabona ukuthi lezi zinto zinhle. Ayikho bazalwane uNkulunkulu into ayidalile wayidala ukuthi ibembi. Wazidala zabanhle zonke. Wabona ukuthi no njengoba yena bazalwane ayehlalele ezulwini, wabona ukuthi no kufanele ukuthi adale umuntu ngomfanekiso wakhe. Azohlala la emhlabeni abuse. Amen. Amen bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli wathatha umhlabathi wabumba uAdam. Esembumbile bazalwane bethi mayeqeda uAdam wabelele phansi engakhona ukuvuka. uNkulunkulu waphefumulela umoya wakhe. uAdam wavuka. Waba umuntu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ingakho umuntu mayefa umoya womuntu awuyi ethuneni noma ungathanda kanjani. Awuyi. Awuhlali lapha ethuneni ngisho naseboxini awuhlali. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Manje uSathane bazalwane wayekhona ngithi kodwa ke wayolisifa ingilosi enkulu kaNkulunkulu bazalwane engakaxoshwa. Kodwa uAdam mayefika la emhlabeni bazalwane, uSathane ubeyazi ukuthi ayikho into engayenza lo muntu ngoba lo muntu uyenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu yena lo muntu lo uNkulunkulu. Amen. Kahle kahle uNkulunkulu omncane. Amen. Ngeke ngimenze lutho. uEva bazalwane engakabi khona uSathane ubekhona. Kodwa uSathane wayengena amandla. Ngoba manje wayebona ukuthi noma ngiya kuAdam ngiya kuNkulunkulu ngeke ngiphase. uSathane bazalwane akayitry into engeke ngiyise ndawo. uSathane akadali. Into engeke ngiyise ndawo akanamsebenzi nayo. Wathola ithuba ukuthi kwenze ngani kwenze
hayi i-chance yami manje ngoba ngale ngiyahluleka ngapha mhlambe kuzongenzeka. Angishiyela lapha funda. Amen. Sizofunda incwadi kaMathewu chapter 13 verse 24 sizonkosi. Ifunda kanje bazalwane. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlalela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu basalele kwathi wafika isitha sakhe sahlwalela ukhula phakathi kwamabele samuka. Wathi ukuba lukhule iphapha kuthele isithelo khona kwabonakala lokhula. Wase kufika izisebenzi zomnumzana zathi kuye, "Nkosi, awuhlwayelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na?" Wathi kuzo, "Lokhu kwenziwe umuntu oyisitha." Izisebenzi zathi kuye, "Uthanda ukuba siye ukulukutha na?" Kodwa wathi, "Cha, funa nithi nxa nilutha ikhula, nisiphule amabele kanye nalo." Amen. Amen ke bazalwane. iBhayibheli lithi bazalwane, umuntu uyohlanyela wahlanyela imbewu yenhle. Amen bazalwane. Kodwa manje kwabonakala sekulokhula. Amen bazalwane. Manje ukhula bazalwane lehlanyelwe ubani? Manje ngaleli izwi bazalwane ngiqonde ukuthi ngimtshele ukuthi uNkulunkulu wenze umuntu waba 100%. Amen. Manje kwafika uSathane bazalwana wafika wayenzani? Watshala ukhula. Ingakho yabona khona manje abantu bezondana ukhula elitshala uSathane. Imindeni khona manje ayizwani ngenxa yani yokhula. Abazalwana emasontweni bazalwana abezwani yini? Ukhula. Oh bishop nabo bayazondana yini? Ukhula. Amen. Amen. Thina sathola inkonzo bazalwane, inkonzo yani yokuthambuluka ukuthi ungaphikeki. Amen bazalwane. Uyenze ngathi uhamba nami, uyenze ngathi uyangithanda, kanti awungithandi. Uyazi ukuthi ngaphakathi enhliziyweni yakho ukuthi hayi lo muntu uhamba naye, imali engihamba naye ngoba sihamba naye singena naye ematsheni, kodwa hayi enhliziyweni yakho angimthandi. Manje thina sathola inkonzo bazalwane ukuthi hlambuluka. Ubambe nalelizwi uJesu uthi thanda izitha zakho njengoba usithanda. Laba kuthiwa izitha, laba ozwayo ukuthi enhliziyweni yakho ngempela awubafuni, yibo ofanele ukuthi ubakhulekele, ukhale kakhulu ukuthi ubathande labantu laba. Laba ozwayo ukuthi emndenini ngempela masihlangene angibathandi and nabo abangithandi, ngoba ngesinye isikhathi uyokuthi wena uthi hayi abangithandi, babonisa ukuthi abangithandi. Manje nami anginandaba nabo ngoba mina ngiyakholwa ngithi thanda labantu. Bona laba babonisa ukuthi abangithandi, bona bathande kakhulu. Ngoba yibo abazovula izulu ukuthi ungene, bona laba abangathandi, hayi laba abakuthandayo.
enhliziyweni yakho ngoba ukhula bazalwane elenzayo elenza ukuthi umzalwane ungamthandi ngoba umfanekiso kaNkulunkulu bazalwane uyabona ingilosi ezulwini bazalwane ingilosi siyathandana sithandana ngendlela nje exakile ngoba yini ngoba ukhula azange lifike kulo thina uNkulunkulu ebesenzile sababantu abazalwane kodwa manje into eyaqaka bazalwane uSathane wafika umhlabe imbewu yethu sayenza sababantu kakhulu kodwa manje into eqakile ukuthi uSathane wafika watshala ukhula yingakho ulana umthanda umzalwane kodwa kusasa ekuseni umangalo ukuthi wananyeka nje kwenze njani uzokuthi akusamthanda kodwa uthi uyacabanga ukuthi ingabe yini into ayenzile uthole ukuthi awunawe answer ukuthi uyenzeni uSathane ebusuku ufike wayenza njani watshala ukhula ukuthi ufuna zomnyana ngisho nenkolo bazalwane abanye balala bazalwane balale esindisiwe ezweni uNkulunkulu ephutha amalangane kodwa kusasa ekuseni avuke seshintshile engathi ngiyabona sokufika kuwe uthi hey ake siye ematsheni uthi amatshe akutshela ukuthi athi amatshe anayo ye ematsheni wenzani hamba wena uye ematsheni ushintshile umuntu ngoba kwenze njani ufike uSathane ebusuku wayenza njani watshala ukhula manje kufanele ukuthi makufika into enjalo uye straight nje umhlambulukisi uthi hey ngilele ngizwela ukuthi noamalanga umlilo kodwa hey ngivuka nje ngathi ngithendwe ngabantu abangaka ukhulekile ngoba njengoba uSathane manje efaka amandla abandayo uyenzela ukuthi ukusuka lapha into azofika ngayo uSathane kuwe ovela kuyele ukuthi uAlex mbonile ukuthi uthani uAlex ukhuphulele kahle ubona ukuthi yena uyini manje useyawushumayeza manje awuhlalile ukhula manje fika bazalwane lephisa uthando manje useyawushumayeza manje ngezinto ezibonakala athi uyambona ukuthi usibani ithi mayefanele ukuthi ambingelele akazange ambingelele kodwa wafika ukaqhamuka usibani wambingelela waze wamanga ukhula ingakho bazalwane sithi ngifanele ukuthi nehlambuluke ngoba mangingahlambuluki ngiyophela nehamba nofana nasemasumpini emasumpini bazalwana abantu bakhonza ndawonye kodwa abathandana uthando alikho bazalwana lutho alikho futhi ngeke libe khona ngoba abanye khona lapha bathakatha bona abazalwane khona la enkonzweni uSathane bazalwane ufuna wona amakhono uzile wona amakhono nala ematsheni bazalwane manje ukholwa ngeqiniso akakaniyede ufuna bona abakholwa ngeqiniso fanele ukuthi siqaphele bazalwane ithi izwi umnikazi bazalwane uyohlanyela imbewu yethu kodwa manje uSathane wafika wahlanyela ukhula manje abafundi bathi inkosi awufuni ukuthi nososipho
kodwa uyeke ngoba manje siphila mhlawumbe siphila nani ngemvelo usho ukuthi manje yosiphula mhlawumbe kuyolimala nabazalwane abaningi bazomuwa ngendaba yani ngendaba yokusiphula kuyafana namanje bazalwane uyabona njengoba sinje ake nithi lapha epulpiti njengoba sihlala lapha sibaningi bakhona abafundisi abaphumile ngaphakathi bangema la bethi hayi usifanibani uyenze nje abathi manje ngisiphulani ngisiphulukhula ngithi uyenze nje mayephuma lo mfundisi bazalwane uyophuma nabanye abanye bazomlandela bathi hayi uMatekwane uyamsukela kodwa bengiyenza njani bengikhuluma iqiniso kodwa uyohamba nabanye namanje azizanga bazalwane labafundisi abahambile azizanga sikhulume indaba yabo public kodwa bahambe nabanye ingakho ubona ukuthi lo lendlu le ayisakhwali ukhula bazalwane masifuna ukuya ezulwini masifuna ukungena ezulwini ngoba asazi ukuthi ngomunye bazalwane akazi ukuthi uyifanele asithembakalele kuNkulunkulu sisikhulukhula besasezinayo bazalwane fanele ukuthi siyenze njani sisikhulu abo weqale lapha u24 uyedle mawugcina le ndlela sabe sesebhala Amen. Verse 24 kami to 13 mfundeka kanje. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwayela imbewu enhle ensimini yakhe. Usho ukuthi umbuso wezulu bazalwane ufanisa nani nomuntu owahlwayela imbewu enhle. Umbuso wezulu bazalwane muhle awunalo ekhula. Ngabantu bakaNkulunkulu abantu bakaNkulunkulu bazalwane njengoba ubabona benje isimo sekhula esitshintsha abantu ukuthi bangafani kodwa umbuso wezulu bazalwane uyafana abantu bakaNkulunkulu bahle kodwa manje uSathane uyenze njani ufake ukhula ngaphakathi yikho lokho abantu banama colors mangabe kuyavulwa ngaphakathi enhlizweni ubozobona ukuthi abantu banama colors ngaphakathi kodwa uNkulunkulu ube bayenze ukuthi bayenze njani bafane amen bazalwane funda manje Verse 25 athi kepha abantu befanele bafika isitha sakhe sahlwayela ukhula phakathi kwamabele samuka. Amen bazalwane wafika uSathane bazalwane wafika wahlanyela ukhula wahamba uyazi ukuthi no into ehlanyelayo bazalwane iyakhula uSathane wafika wahlanyela ukhula wayenza njani wahamba lasala lenza njani lasala lekhula amen bazalwane ingakho ukubona abantwana bomuntu lezizwana ukhula mangathi udraya ukulesiphula ngeqiniso uthi hayi umfowethu akangithande kanjena ngoba ukhuluma nje straight talk uthi ilokho nalokho ngiyakwazi ngeke abanye bangeke bavumelane nawo ngalokho uyaboba ngokuxabana ungeke ungasekusaphelele mangathi ufuna ukubuyisa abantu eqinisweni hayi umunye uyanghala uthatha impujasi yakhe uyahamba athi hayi mina ngikhuluma into enje uhlule yini uhlule iqiniso
emndenini khona manje uthola ukuthi mabuya ungcwatshwa bazalwane, makuqedwa lapha sokufanele ukuthi ukukhulunywe manje kuyahlukana, uthola ukuthi hayi akuzwana. Ngoba abanye balithanda iqiniso, abanye abalithanda iqiniso. Uthola sokukhonjwana ngeminwa. Indaba ukhula elipha kwenhliziyo. Usathane uyenze kanjalo ukuthi abantu babe divided bazalwane, ukhula ngaphakathi. And usathane lento le angeke ayiyeke bazalwane. Ngoba la uJesu Kristu ukhuluma iqiniso straight. Ukuthi njengoba kuye nje abantu baba bahle, uNkulunkulu wabona ukuthi bahle. Amen bazalwane. Kodwa isitha ebusuku sayenza njani? Safika satshala ukhula. Mase ukuthi kubonakala imbewu bazalwana yenhle leyo nje uNkulunkulu, kodwa kubonakala lokhu. Bonda. Wathi ukuba lukhule ikhaba, uthele isithelo, khona kwabonakala lokhula. Kwase kufika izisebenzi zomnumzana zathi kuye, Nkosi, awuhlwayelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na? Verse 28 athi, wathi kuzo, lokhu kwenziwe umuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye ukulubutha na? Verse 29 athi, kodwa wathi cha, funa nithi nxa nibutha ukhula nisiphule amabele kanye nalo. Amen bazalwane. Amazwi ami bazalwana yilokho, ukuthi uNkulunkulu usebheke ukuthi akuphule konke. Uyobonakala mhla uvuna. Manje thina esikholwayo bazalwane, basoba ithi mhla uvuna ungabonakali nawo unokhula. Njengoba niyenzele inkonzo yokuhlambuluka bazalwane, umusa lo awandele umuntu emasontweni lento la ayikho. Manje umusa bazalwane niwenzelwe uNkulunkulu, ningadlali ngawo, ngoba kusasa uyabe ungasekho. Ufanele ukuthi nongempela nithembeke, nihlale phansi nisho, umunye nomunye alande asiphule ukhula. Ngoba ukusiphule ukhula ukuthembeka kuNkulunkulu. Ma usiphule ukhula bazalwana, ubuyela ku-original yakho. Ubuyela kule mbewu le uNkulunkulu akhuluma ngayo athi yinhle. Kodwa isitha sitshaleni ukhula. Manje ukhula bazalwane fanele ukuthi lisiphule. Amen bazalwane. Amen. Umunye nomunye asiphule elakhe. Umunye nomunye asihlole enhlizweni yakhe ukuthi unani. Uhlukane nezimpi zombako. Nasemafamilini bazalwane asibe straightforward, ngoba thina siyakholwa. Umele nje iqiniso. Ma ubona ukuthi abalifuni iqiniso, wena ima wena uyedwa. Uthi hayi mina ngiyime la. Ima neqiniso. Umuntu ngabe uyavumelana nawe or akavumelani nawe, musumzonda. Umunye nomunye bazalwana uphiwe ngalo ndlela yakhe. Umunye nomunye uphila ngalo ndlela aphila ngayo. Ungabi nomuntu omzondayo enhlizweni yakho. Noma ngabe umakhelwana, noma ngabe ingane yakho, noma ngabe ifamily,
noma ngabe yini ungabi nomuntu omzondayo enhlizweni yakho. Ngoba kuMathew 7 bazalwane kuthiwa indlela yokuhanjwa ngayo incane. Lithi bayingcosana abantu abangena khona. Usho ukuthi le ndlela leyo ayifuni umuntu owe ebelethe amasaka ephethe amashekasi bazalwane mawuhamba ngayo athi shwa ayenza umsindo. Amashekasi fanele ukuthi siwashiye bazalwane sihambe ngaleli sango. Kuthiwa indlela eya yesihokweni ivulekile bazalwane, i-freeway. Umunye nomunye uyenza into ayithandayo. Manje singahambi ngalo ndlela, asihambe ngale encanyana. Nesango lakhona kuthiwa incane. Kodwa sijabulele nje ukuthi asisithisiwe singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi uSathane ethanda noma engathandi ezulwini khona siyaya. Amen. Uyomangala siphakathi. Amen. Athi bangene kanjani kodwa hayi babuya khona emhlabeni. Sebafikile, sebangenile. uNkulunkulu uyosilwela bazalwana siyasisongela. Amen. Kodwa sihlukane nezinto bazalwana zombango. Sibathande bonke abantu. Sibayenzele abantu ngomusa, sibalekelele abafuna ukulekelelwa. Singabazodi. Amadoda aphathe omama kahle. Abafana nabo bathanda odadewabo. Babaphathe kahle. Babalwele, babavikele. Noba bafanele ukuthi bayenze njalo. Ngoba labantu babheke thina abazalwane ukuthi thina yithi esifanele ukuthi sibavikele, yithi esifanele ukuthi sibalwele. Amen. Kodwa uthola ukuthi indoda ngoba manje uyijoyine into i-life insurance nge-5 million. Ufuna ukuthi unkosikazi wakhe ahambe. Azamthengela abantu ukuthi wamdukule ngoba maye lokho ehamba ubona ukuthi i-5 million yami. I-5 million yami. Ekseni i-5 million. Mayelala i-5 million. Njalo lento lena iloko iqhula la enhliziyweni. Mayimona evukile. Ehambile ukuthi hayi 5 million yami hayi kusho ukuthi angiyitholile namhlanje. Ingathi mayelala angalala unomphela angalisavuka. Ngoba ngani i-5 million. I-5 million bazalwana akusilutho. Mina ngifuna ukunitshela. Uyabona imali bazalwana asilutho kuna nokuphefumulo umuntu. Asilutho. Uyabona ungaba ne-5 million ngedle ipapa nespinach every day. Sophila ngokufana. Mhlambe mina ngiphile ngcono kakhulu. Ngidle ispinach. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Ekholweni bazalwane siqapheleni ukukhula. Ngoba manje unokhula enhlizweni yakho yazi ukuthi uyaphelezela abayakho. Fanele ukuthi siqaphele ukuthi noselikhiphe ukhula. Ubona khona manje abantu bazalwana bagula bayenza yonke lento lena yini ukhula elefakwe kubo ukuthi bayenze njani bagule. USathane ufuna ukuthi abantu mabegula ukufana nalo yakhokho kulele lapha ufuna ukuthi lapha umshumeza ukuthi uyayibona lento le yakho ayikho ubhujiswa
usathane ufuna ukuthi abantu baphike uJesu. Mawusumphikile ke uyazi ukuthi hayi noma ngakuthatha ke usoyele esikhopheni ngoba somphikile. Ingakho yeza nezinto ezingathi sibiza kubi enyameni kodwa wahluleka kuJobe. Wahluleka. Asibekezeleni bazalwane. Kodwa ukukhula lona silikhiphe bazalwane. Sihlale nje siyimpilo yenhle le ithandwa uNkulunkulu. Ukhula into everyday bazalwane. Ukuthi mawuzwa ukuthi ngathi akusalungile la uhlambuluke usho ukuthi ngathi ikhona into engayizwa kahle. Siyabonga usizo osihlabelise namhlanje. Amen. Nkosi ngusise kakhulu. Sesitendile bazalwane, mina sengqedile.